Assalamualaikum. Hari ni abang mu nak buat resipi mudah, mi goreng basah. Okey, luncur. 2 paket mi kuning, fish cake, 1 biji tomato, sayur sawi, 2 sudu besar cili kisar dan 4 ulah bawang putih potong kecil. Panaskan minyak, tumis bawang putih, masuk 2 sudu cili kisar, masuk batang sawi, masuk fish cake, masuk setengah sudu lada sulah, masuk sedikit air, masuk mi, chili sauce, kicap manis, sos tiram. Masuk sedikit lagi air. Masuk tawi. Siap kita punya mi goreng basah. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.